Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulit ibadah hon ramde. Kimat bakong san jang ke kubur. Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ong bakajing kenduk lang jang kiri kedai ke kalat ke babyang tam ban pen urlang ya kejing angnut jang kipat bak kathan kemudian hapok ke kenhun BIMSTEC. Bamsma UMLA bertemai kerana kor konstituensi kemudukat berpura ke yang darbar tauan ke Bashipau jang jela penskem ke UDP benam dan kanu ke jingkelah hapok ke kenhun Meghalaya Democratic Alliance. Hitai ke Sarkar Jilla ke National Seminar ke Baarsni na ke bentaban play kilat jingarap ikibri ke badan jingduna ki department. Syakta kumbak Hasan Hajar Nut kinong syang shnang nama ke jing shleum hagolaghat Badhemaji district ha Assam. Ki kubur babnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi rengkat kinong yalam ke Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC kilalat banyak kendu ke Presiden jong kari Nepal ke Bidya Devi Bandhari hakat mandu henen kesngi. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulapai hakat mandu henen ke step dan let yashim bentah ke jing yalam ke basal jong ke BIMSTEC Summit. Lapiang buram ya hakakat Ling Sing da sembut Menteri Rang Ba ubalong Menteri Ketenat Yadari ke Nepal Ishwar Pokharel. Hadian jang ketiga jingalang Modi undan duk ke jingalang bad Presiden kari Sri Lanka Maithripala Sirisena rengkat bad ke Menteri Rang Badu kari Bangladesh ke Sheikh Hasina. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ong bak BIMSTEC kedai ke jingmi nak kimat trekan jang kari baratep kum ke neighborhood first bak ke look east policy. Hab ajin kran ke jing play ke jing lang basal jong ke BIMSTEC Summit hab Kathmandu hemen ke Jamit Modi ula ong bak jing lang jong ke BIMSTEC ha kan ke kenti ke dan shibun ki bentar ki bakongsan banyertai ki benten klang ya kate ke kenhun dat ro ikimat rekam jong ka. Modi ula kren ro syapang ke jing nang penbhai ke jing dei ha pedeng kiri ki badai ki dekat jong ke BIMSTEC. Modi ula ong ro bakatan chetela mi i jong ke di India ke dan ya ke bentar ke bakongsan ha ke ban penjanai ya ke jing dei jong ki jil kiri ki badan hapok ke BIMSTEC. Menteri Rang Badu kari ula ong ru baki ri bahapok ke BIMSTEC kin hapanya kendo iki jing kum ki kam pentrium ki kam sniu nakawai kari syakawai pan pat ke jing khai drugs. Ong bante la kam ye kini ki kam sniu ki jel kiri ki badai ki dekat jong ke BIMSTEC ki dan kam banya trilang. Lapendam smaya ba PS Marwan yukartong ke seng UDP narani kor henden kesni kum UMLA jong kate ke konstituensi. Ya kate ke jing pendam smaya lapenya di ulampang ke yang darbar tauan ke jela ba don ke Puharroy. Habaya kren bat kilat patai kubor hadin ke jing pendam smaya uba Marwan ula ong bakimat bakongsan jong kilong beunganra iki kampenroy hakate ke konstituensi kamtam hakalyang ke surok ke Pulia Putih bat ke kuat ke khia. Kidukat jong ke yang darbar tauan rengkat bat kinong kersan jong ke seng UDP kilai dan rengkat lang ha kate ke jingalang. Presiden ke seng United Democratic Party UDP ba don ke Puharroy la ong bakanam dan kanu ke jing penkelah ke Sarkar Sindrap MDA ke balong ke Sarkar ke Basensyar ha ke jela. Habaya kren berkilat patai kubor henen kesngi ba don kupar ila ong ba ke Sarkar MDA kanang kamklan syusyu hadin ke jingjop jong ke seng UDP narani kor bat ke jing trilang kanang yai peteng hidup bandekut keni ke kenti. Haba keli halo ke election ke Bansalong sya ke Lok Sabha ba don kupar roy ila ong ba ke seng ke kwa ya ukurtang ubane menjur lang henry kampat don ke jing kren ba ke seng NPP bat ompat penti kenai ke kerteng jong ukurtong hadu mentah. Lapenlang ke National Seminar ke Baarsni hapo halor ke jing temu nak bentar ke jing jing yarap ya kibri ke badan jing duna ki dekat met hasilong hemen kesngi. Ya kami ke seminar Baarsni lapenya de ketenat badai kmi ya kibri ke badan jing duna ki dekat met ketenat social justice and empowerment jangka Sarkar Pedeng Menteri Ketenat Social Welfare jangka jela iba Kermensyala ila don rengkat hakate ke seminar. Iba H. Marwan, Additional Chief Secretary jongka Sarkar Jela ila ajingero ke Sarkar India ya ke jingerap jongka ya ke Sarkar Jela banbu ya ki babon ki jaka ajingero na ke bentar ki beriu ki badan jingduna ki department. Iba Marwan ila kerpat ru ke Sarkar Pedeng bakan penni ki identity card ki bakerpang na ke bentar ki beriu ki badan jingduna ki department badan IT syaki office ki badai kmi. Kami ke kubur kawan Shapi na ke All India Radio Shillong. Hak jela Assam kumbak Hasan Hajar Nut kinong syang shnong kila syakta hak jing shleum hagolaghat bat Badhemaji district.
Ketika jing sli kala penjilor ru ya palat Andrews Pak Haka ki jaka rep jong ki beri jong kita kitan. Kebor district jong ka Golaghat district kila bu kisan teli ki jaka sa Bashipur haka bakhatsan spa ngot ki beri kila sa ha kita ki jaka. Kebor district jong ka Dhemaji district ru kumju kala maha mi ki beri bakinlong ki bahusiar bat petu jing ki jong ka nakawa siang. Bat kumju ro ki bor district kila kentu ki pat ba bakinam ki jingmon namar baki bor badai pet kila don ban pet ha kate ki jing ya kate ki jinglong jingman jong ka jing shlei Menteri Rangba ka Jilla Konrad ke sama unsapha ekashiti ino kam jong kum udukhat jong ka yeng darbar thau an kari natura haswa ka shipo tarek unai lur layathu kinong yalam ka seng Unang aibet jong Menteri Rangba ubalong ru MLA jong kanot tura Thomas A Sangma ulaong ba Menteri Rangba unsapha ekashiti ino kam jong kum udukhat ka yeng darbar thau an kari hakatayo ka banengkong jong unai lur lani haswa ka shipo tarek unai lur La ruban yatu ba Konrad ulalej shakan umba Delhi henen kasni bat lakmi linti ba unpa yakashiti ino kam jong kum udkhat ka yeng darbar thau an kari hakasa lani santarik unai lur haka jinlet jong usha Delhi Konrad sama unsalet banishim benta haka program haka yeng darbar thau an kari pankama buram yakalinku snika jong ukupa jong upurno sangma hau benai banwan Usangma unlet banyakando ru ikikat tu kat ni ki menteri ke sarkar pedeng banyakran halor ki mat badan kam jong ka jalla. The National Innovation and Climate Resilient Agriculture Project NICRA kadai kawai ni kijing sedang keban kni tu ya kijing kela jong kesun beneng bat kaba penlong ya kijing wat benya halor kijing dei jong ka jinglong jingman jong kesun beneng paha karep bat karep karyang. Lapenang ka district workshop ba arsengi banpen thamai ba banbu ekarai bakhaddo nakabenta ki arpsan teli ki district jong kathan chate lami ni ki banpen den kam de ki board district ha kinu ki por badon ki jing ha ka bay de ba ka jing long jing man ka sun beneng ketika workshop kala sedang henden kesni ha ICAR research complex ringkat ka jing shambenta jong ki riu shampang nas CRIDA Hyderabad ki start sayan bat ki arpando mut ki he jong ki KVK Lapenang ro ka jingi pili jingbot hakate ka workshop khnang banyo ki jingbot bat kilat kilanti banwandra bat ban pentri kam yaki Menteri Ketenat ki kampo yeng ke sarkar pedeng Rajnath Singh hemen kesni wilayah keren bat Menteri Rangba ka Nagaland une Furio hakabaya dei bat ki jing shlei bat ki jing tua khendeu haki bebon ki benta jong ka jalla Haka kubor leng baka Twitter using ulaong baki kenhun ka MDRF ki balapa da Ketenat ki kampo yeng ka sarkar pedeng kilap yalet mar sa ka jalla Nagaland ban penlong ka jinglet a jingyaram Shwab penkot ya ka kubor sa sisian kimat bakongsan Ong Menteri Rangba do kari Narendra Modi ula ong bagaji kendo ulang jengki ri kadai kalat kababiang tan menpen urlong ki jing angnut jengki pat ba kathan kabadan hapo ka kenhun bimstek bam smai MLA bethamai karani kor constituency kum dukat bapura ka yeng darbar thauan ke bashipho jong jalla pemskam ka UDP banamdan kanu ka jingkala hapo kenhun Meghalaya Democratic Alliance yatai ka sarkar jalla ka national seminar ka ba arsni na kabenta ban pli kilat ajingarap ikibre ki badan jingduna ha ki dukat men Shakta kumbak san hajar ngot kinong shongshnong namar kajing shlei ha Golaghat pat Dhemaji district ha Assam. Katoy la poy shikapukot jing ka khubor ka bawan shipi na ka All India Radio Shillong. Mentangin yung so na ba ka Delhi station na kabanta ka khubor.